kisah sarang ya blog finally iko satu teman dati kon pano kamu kanu ya tu tono mesti pano alam lagi untuk kate her oke to pano han to kate bo sore alam lagi aku hari blog sekarang sih wan hane blog baru saya blog to kan ke han baik kai tonggo kalian bukuri kolom zak pun kan kolom ti ini gini nano to makana nih blog sehari biasa pas hari ke mama yang nih mama ta amani yang nih amani bini ke mama bo iko Kolkata wo posting bala ta bo ke Kolkata wo posting ka ke han banta sari ke to Kolkata ni ya juta kaisa sari kaisa kita kaisa mo pagam ni sama ke bo video calling khalai mama video calling khalai sing horota tamna nai hene ke bo ma tu samman ni ba na ke song miliya bo ni ba ni bon sa sini dine heno ke ang o sari a do kono ba sa nai to kore ke o sari nai to za kanga me na ka ma ka nai to ze kono nai to zaman bana si ni re pa ja juta ba haino ni bo nai to zaman ni ne juta maliya ang nai to zaman je mar ba jo ke ang sari kanya balo kagi bisa amgan se 10 kelas 9 no sari kanu ang ke ngam perte kali ya ke project kan si sari ke ang ta ang perte sari kanya ko bitini kan nai ang sari kana daron ko try kai nai ya tahu kanan tekan nai na belum mani malah masuk kolom sampai ya maka disitu bagus dong kan kami masuk aja berarti angka yang rasat mobil buat apa coba pasti muskil sari lo kanan nih angka sari kan tuh malah sosok nih ini kan baru karena spesial beda lo toko sari kanan tiap tiga orang kosa ini kunci kalian nih kalau sudah bisa nggak dari mana enggak kita bu sepipin pilih nih kok aku coba apa kucing tono babe jangan kucing lagi baik karena kasih kamu kecil ya itu mana no maksa sari kanan orang itu yuk saya lo kan saya jamar kamu buat tolar aku kalau ngomong lagi kerja tolar di kucing kalau sepipin punya kah liang pulau kita pulau mati ya pulau nanti ya yang busuk hotel banyak kan busuk hotel banyak ya kucing sekarang tahu kalau kita apa nanti kucing kali bu tambah baksa lagi nih karena aku minta mesti kucing kali kan ya tahu nih ketemu kucing kalian cara kenal oke bisa sari kan ada dia sarinya kata bukannya tong kayak bui gimana kan tong kamu sih makan tang sih sama sekarang ya beza tuh sari kan tadi ini baru sang tiga kali dengan dia sari kan nih pun mati ya agak sekolah kan tuh bagi saya lagi tuh mungkin mah sekolah kan nanti kan mungkin orang cari kan nih look di desain bayang juga sampai di komen kai beren makan nih oh sari lo kan kayak bohong kayak nuk jawab bagai yang karena mesti ada naik bahan bohong nuk jawab mereka kalau mesti ya ang bohong nuk jak terus lebih karena mesti tes kayak ini kan nuk jawab sari kan nuk jawab bagai bisa kan mesti ya kayak terasa ang mesti hari ya kekerikan misalnya kalau manda teso t-shirt nu cumi mana shoe sari kan kita kalau misalnya kita mau kusi tik kalau sih hanya karena mana pat yang seserang busuk seserang matebu segi desain koran ya boleh sih mungkin ya nggak dong no kurui ayang tuan buat tang sekarang sajong sibu no kuri furo bose ayang tang sakal keke wo kemana lo naik kiri sajong no
hang to Chelero ko ri hoza ko ta phanya ni mai ke sali apna ai ko pinna na sari na anke bisibar jes mandi kene kan sari kan kanti mai ke pinna ni so ara ma ke ta kolam suka khuluk jene tabuk ke gadong phai ka botaban photo shoot khaine hade ma tao photo shoot khaine na ke bora hamya bhai hai taba alina pulina kau se bebang nang bai khamo ko sa karo go kon man se phul je angan ma ka go se to khusi kisa lipstick pulna ka ki photo pulna ka sini pulna ka tao alina pulna ka mukha kirim mana phul je adung phai amor ke photo kecere ke buka amo ko muko luglia ana alina branja ke proyang sa ko nang bai chuka oh kubi jo kachi ko sarap ko to ka sing motai bari thang puru a jaga bo rang sanna je old man bokasha meter box ya so to yada ke sang pula bo rang ri thang puru no ye do ko le fir puru no kha ko fir puru no kha ga sangi ne ke ni mata meter box so ne ke so jane chau ke ar so ja ke nyai ani 20 kg ka saideman ana age puru 40 kg ni bara singya adino kg ka saja 50 kg ana askal di ka haita 50 kg ka ka lo ni nang sunya si ante mai asa ka bang sala ya tabung mai oso so sa shina ki sa lo ni khai tong hang oso ste ne ne ya the yak to ane emne ke agi pano yak to ko lo ni no yo mushimi se kerem gita khakla bekere sija wangram ke ke tabu khakla bekere asi si jaliya ke ram phan mukhang ke jibon ram yani mukha ke kotoma tongne mukhang pahan ganang pahan mak sama petu ya aporo soja kenya 50 kg ga wana ka ani washiban 50 kg ya ko okay ani photoshoot sari photoshoot ya sari kan mani blog baheng jo ke comment thebe di getin joto song channel vlog bye bye joto not advance ka ham nang jagalina tata